Dobar dan. Upravo se završilo predavanje Predraga Cileta Mihajlovića. Šta mislite o samom predavanju, o festivalu Fotorama? Kako su vaše mišljenja o tome? Kako mladi reaguju na fotografiju, interesovanje mladih za fotografiju? Kao što svi znamo, zahvaljujući posebno ovom razvoju digitalne fotografije, ona se vratila među svet na sve moguće i nemoguće načine, počeo od mobilnih telefona pa do ozbiljnih fotoaparata, a Ciletovo predavanje je bilo faktički povratak korenima i nekoj toj prošlosti, istoriji faktički i Kragujevca i kragujevačke fotografije i fotografije u Srbiji uopšte, jer smo videli da su na fotografijama Kragujevčani snimali Beograd, a Beograđani Kragujevac i generalno cela ta stvar je izuzetno važna uopšte kao istorijska građa. Ono što je meni jasno, sam uspio da kažem Ciletu odmah nakon predavanja, je žao to što svaka od tih fotografija je u stvari bila predviđena, u stvari mogla bi da se posmatra satima. Znači, kada se zamislite nad svim tim, svaka od tih sličica je nešto što je, nije samo jedan trenutak, to je cijela jedna priča, mogu bi roman da se napiše za svaku od tih fotografija, jer one nose toliko informacija da u stvari o njima i ne razmišljamo, to verovatno razmišljaju ovi istraživači istorije. Da, svakako. A kažete, šta mislite o samom festivalu Fotorama, šta mislite o tome da se prvi put organizuje jedna manifestacija tog tipa u Srbiji uopšte? Pa, generalno svako dešavanje fotografsko je jako važno, a ovakva dešavanja, znači koja nisu jednostavne izložbe fotografije, nego su i predavanja i izložbe i druženja, fotografska razmena iskustava, to je, to ne znam koji bi izraz upotrebio, osim recimo neki veliki seminar fotografski gde je sve tu i znači pogotovo za one mlađe koji sada imaju kontakt sa ljudima koji se godinama bave, kao što je na primjer Cile, Tomislav Peternek, znači tu ima puno gostiju, znači tu su i mogu da ih pitaju, znači samo jednostavno sve što treba je da se razmene informacije i da se mladima da neki ne upustva, nego jednostavno da im se da podsticaj, da jednostavno to krenu da rade, da znaju da to nije tako strašno niti teško, da samo treba mnogo volje. Hvala vam puno. Nema na čemu.